Kansukunu zingwako, kaimpuka kwa zingu. La graine qui meurt finit par germer. Matsua a triomphé de la mort par sa mort pour un développement harmonieux de l'homme noir afin de préparer le chemin qui mène à l'égalité des races. Muntangu ya mbasi Yula luzolo lwange yenzambi ya mpungu tulendo Muntangu ya biadi ya nsayi Yula luzolo lwange ya Sekafumbuka kakena kifuko Kalu na luzolo lwanzambi ya mpungu tulendo Lusikila ntangu kaimani mukonso muntu Luna luzolo lwa nzambi Fumini wa sampe luna luzolo lwa nzambi Kalwa mbongo ko, kalwa muntu ko Luzolo lwa kwe Luzolo lwa ko Makongo Luzolo lwa kwe Luzolo lwa ko Makongo Mutu pe mubutu ka Luzolo lwa ko Mutu bu bizifwa Luzolo lwa ko Matondo Roberta Kana ni nyongena nani yula sangu ngombele kwa luzolo lwa nzambika Yandu wakutambika yandu futuru kubunga Wabu tonto Serge Binsangu numukutila Mama Binsangu Marceline numukutila Mama Menturila Antoinette numukutila Tonto Samba numukutila Chari chachingi
betu bwana mwana chari kuchimati sineto nika natu nyongena natu nyula kututela wo mawele beto kisiri mubyade beto bunsana wakwinge mumanyongo beto Mama Matondo Roberta wakapu na mpemba weka kama ambuko kuna luzololo nzamya mpungutulendo betu babusu nunjela mpeni yokwa Yenambote bakuru betu bakubwana Yenambote bakuru betu bakubwana Kansukuno zingwako kaimpuka kwa zingu. La graine qui meurt finit par germer. Matsua a triomphé de la mort par sa mort pour un développement harmonieux de l'homme noir afin de préparer le chemin qui mène à l'égalité des races.